Rigete wa ngwatanĩro ya athomi ni ya Meru Professionals Association akathĩte cukuru cha kaunti ya Meru na Tharaka Nithi nĩ mpumi cha kĩgerio gĩkĩnene kĩa mwaka mũthiru. Daktari Purity Gitonga akiuga cukuru iji iria amwe na nthaka ya Meru, Kaga, Ikuu na Kinyankobo amwe na ingĩ nĩ ciumbĩte kuonania uchamba na umbani bunene Kenya yonthe. Anthony Kathenya gatumenyithia nkũrũke. Kagita kalena na jari badite na mbere gukungwira mpumi ja kigerano gya KCSE kya mwaka muthiru kiama kya athomi ba kaunti ya Meru na Tharaka Nithi Gitonga ritu ni mwikari gitwa kyo Daktari Purity Gitonga ni kiumiritio na kyo gukungwira mpumi ino na gucokeria nkatho ana na skuru mwanya mwanya ja kaunti ya Meru na Tharaka Nithi ta Meru School, St Mary's Igoji, Ikuu Boys, Kaga Girls amwe na skuru inge nyingi nontu bongo giembegele balarutire ya kuleta nkuma kaunti ya Meru na Tharaka Nithi na itukuwa twina nkatho muno kwithira ati skuru cietu cia Meru ijiri icigwapia among the top 40 na ituguchukia nkatho Meru School na St Mary's Igoji no tuba ku represent Meru County bothongi muno na Ikuu Boys ko represent Tharaka Nithi County na njira endongi muno. So pongezi ke skuru iu na kinya ire inge itara among the top 43 itoko ni badithite ikirio na njira endongi na ntuba gwikumeria na ntuba kugwirwa. Kulingana na mwikari gitwa jwa ngwatanĩro no Daktari Purity Gitonga mpumi ja mwaka uju na ibuja bujite ikilingithanio na ja mwaka muthiru tataga ke mantu ja performance in 2025 inkuigwa ja kengweria as an educationist ndigo ndi educationist tuntu inkwana the improved performance tutegenia mwaka jojo athirajo 2024 the performance ni tetebwega lakini tutakinya kiwango kiria kia a quarter of candidates bonde baradithite kigerio kiu lakini nara mantu ja tabwega tukagweja bui na nonto bo inkuga ibwega muno nonto bo the education sector, the education leaders nonto bo kwithira itukuthoma improved performance ke igerio bietu bia KCSE amwe no gukuringana mpumi ja igoro ilileta ngasiro ni waziri Julius Ogomba kwine namba nene ya ruto balabatona mpumi Jacob Kinyemwe kwa imwe mpaka university. Daktari Purity Gitonga lwa kiromba gajari kwibanga bangania kwirana baba skuru ja TVET sukuru ile kugejaomba kwithira jija kiguni kinene kiri ruto baba alito baba ingi mono batirombere kugwata grade irayomba gutuma batonya university tuntu required grade gutonya university nere ya C+. Ewe tumanga nkaduganya untu bumwe. Okay, wega ndene Kenya kwe ithomo kwe technical and vocational colleges irashi established with thirikari. Tukameneria colleges iria iu. Twethire tayari wikiana betu either to technical colleges kana vocational institutions. Kithomo is not just about academic achievement, but it's also about character. Ana bau beto baratureikirie bathiria form 4 i miturire yao na maisha yao na mikarire yao ikariatia. So ndenda gwikira inya mantu ja kwethira ati kinya rito baratu ku produce after form 4 ni anathiki ni anabomba go take responsibility ni anabenda gwita ngugi na ni anabakwebukana na mantu jaja tiagirite. Daktari Purity Gitonga munogu ni aruti thirikari kuthi na mbere kwingia mayorene mayo magutigira kwina irathi biega na arimu beganu kiri skuru ja kaunti ya Tharaka Nithi na kaunti ya Meru. Kwe report kulingana ngaseti ironanirie performance ire ndifa muntu ba skuru mweshe na right teachers, quality teachers, shena classrooms, shena resources, shena infrastructure. Skuru ingi the unfortunate itiko da shena classrooms idaba kwenda. So kwa muno thirikari komba kuingia wirikiro bu wirane bu ati baga classes na ra skuru cietu cia Meru na Tharaka Nithi batena classes ira ikwendekekana na classes na plus aritani
kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya.